Pakisabi pong mayap na itang Isuzu with plate number XSG 758 na makaparking tennis court, kung pwede pong mag-park ya kening side na ning Pisamban. Dakal po salamat. Sound check. Sound. Sound check. 143. Sound check.
kapayapan kekang daralan, walang pusong kekatatakilan, pagdatunanan ng kapayapan. Ng kapayapan, Jesus iyong kinta, ng kapayapan kekang daralan, walang pusong kekatatakilan, pagdatunanan ng kapayapan. Kilikinig pa po ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo manatili ka kayo. At kekaan timurin. Kalukuran kapatid, para bang kanita lubusan tala nga sadya rin kakatang sarili kaniting kapag masusyan, kilalanan tala susyan ng kakatang pamikasala, at buklat tala rin puso tamo, batang tanggapan ng lunos, at yung pakalulo na ng apong Ginoo. Ginong Jesus, at hilukay ka rin amano ng biye alanganga, kanuno kay pamunta, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, minatili mo keng tatairan keng kasalpandayanan daring minuna na kay kami, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pasiknangan mo yung kasalpandayanan mi, kapamilatan ng turu at mabialimpawa ng komunidad ng Santa Iglesia, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayapangin ito, pakaluluan na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamuan sana kimpi alanganga, Amen. malalangin tamo. Pag paming at banwa, lalapit na yung aldo, o tayong iligayan na ng kekanganak, paninglingani ing kabingyan ning manayang yato. Manano na sanang ingagyag ning kasakiman, e maging sumbagal kay kami, king tulang pangkimot karim puso daring magdulap kaya. E nakaisan pabulagan ning dalumdum, manakit king kabyasnan, amangat mo king kaisipan ding makatuklas kaya. Iriaduan mi, ilagyo ng Kristong Ginoo. Amen. Pamasangbad king libro ng propeta Isayas. Nga nang sasabi ng kekatang Diyos, pamatulan niyo la ring taong kakong pinili, pamatulan niyo la. Pasiknangan niyo loob ding memalen ng Jerusalem. Sabi niyo karela, king miwakasaning kasakitan adaralan da, at mipatawaran na yung kasalanan da. Sapat na yung parusang binyeko karela. Ing meto nga siwala, kukulisak na. Isadyaye para king Ginoo, ing meto nga dalan, king kakewan. King disyerto, gawa kayong dalan na matulid, para king kekatang Diyos. Ing balang lambak, tambakan niya. Ing balang bundok at bundok-bundukan, patagan la. Ding gurol-gurol, panten la. Kanita ing ligaya ng Ginoo, mibulalagya, at ding sabla iti akit da. Ing Ginong mismo, yung kanita migsalita. Mukyat ka king mata sa bundok, o masayang tubod ni King Sean. Isalita mo ing may pabalita, isikan mo ing pamanyaos mo, masayang tubod King Jerusalem. Magsalita kang masikan, eka tatakot.
Sabya mo kareng balening uda, kinging karelang Diyos daratang ya, ingginong Diyos daratang ya, kambening upaya, pasokwan na lakeya ring kayang lelangan, darala na la ring taong kayang kinabos, anting pasbul ingatan ning kayang kawan, ding malating tupa kaya lang tipunan, karing takdena karing nalakumunan. Ding gaindura, kaya lang tayran, kingmit mong kaingatan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, Ginoo, ipakit mo kay kami ingga na kamo, at kay kami ipagkalub mo ing pamagligtas mo. Tutukitangan po. Ginoo, bakit mo gagawin gana kamo, at kay kami ipagkalub mo ing pamagligtas mo. Ginoo, bakit mo gagawin gana kamo, at kay kami ipagkalub mo ing pamagligtas mo. Ing sasabihan ing Ginoong Diyos ka kung pakiramdaman. Muling ipangako na ing kapayapaan, kay katamo kayang balayan. Tutuyong makasadyang magligtas, karitang makitakot kayo. At kanito king kekatang labuan, manatiling kayang lingap. Ginoo, bakit mo gagawin gana kamo, at kay kami ipagkalub mo ing pamagligtas mo. Misal ka na ing alang hanggang lugod at katapatan. Mikaon naman ing katuliran at kapayapaan.
Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pedro. Pahamalan kong kakaluguran, eyo kakalingwan nini, para king ginu, ing metong aldo, mengariang libong banwa, at ing libong banwa, mengari mong metong aldo, ena piliban-liban, ning ginu ing pamanupad na kingkeyang pengako, antimoying isipan daring aliwa. Diri na nalamong panahon, ding sabla, balang sumisi, at magbalikalog kaya. Uling na buri ing mipahamak ya, ing ninuman ke kayo. Dapot ing aldoning ginu, datang ya, antimoing metong amapanako. Kingaldong ita, ing banwa, mamaksing niya, at matda, ding batuin at planeta, malaso laking api, at ing sablang at tsuking yatu, masilag, antining makanyan mirinan kawakasan, ing sabla, nanong uring pangatao, ing sukat mayakit ke kayo. Sukat kong mibiye-biye mit mong kabanalan, at king ganap akasuyuan king Diyos. Kabang paninayan ye, at pamalagwanan, ing panyatang ning keyang aldo, daptan yu ing sablang agyuyu. Ito, ing aldo milalablabya, ing mabilog a banwa, at malasoyo, at ding batuin at planeta, mga lasola, king pali. Dapot ing tunetang paninayan, yo itang pengako ning Diyos, ing bayong banwa, at bayong labwad, anong numiral, ing ganapakatuliran ning Diyos. Inya, pahamalan kong kakaluguran. Kabang manenaya kayo, para king aldong ito, daptan yu, ing sablang agyuyu, bakong maging payapa, mabibiye, malinis, at alang kapintasan, arapaning Diyos. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Isadyaye ing dalaning Ginu, tuliran niya ing daklat akeyang dalanan, ding sablang tao akit da ing pamagligtas ning Diyos. Ing ginuman tabi ake kayo. Ama sa aking maya pabalita, agpangkang San Marcos. Itiya ing mula ning maya pabalita.
tungkol kang Jesucristo ang anak ning Dios. Makasulat king libro ning propeta Isayas. Lawan mo, para laking tubod ko makauna keka, isadya ing kekang dalanan. Ing meto nga kukulayit busal ning ilang sasabiana, isadyayo ing dalanan ning Gino. Itulid yula ring daklat akeyang tuntunan. At iti metopad kanitang hiwan amaminiyag, dinatangya king disyerto, manaralya ampon maminyag. Nga nang may naral ka ring tao, sumisi kayo at painggulot ka rin kaya kayong kasalanan at pabinyag kayo, ating Diyos patawara na kayo. Halos ding sablang tao king kabilugan na Judea ampon ka rin Jerusalem, linwalat minta king disyerto, ban pakiramdaman de Ijuan. Pisyag doring karelang kasalanan, at Ijuan bininyag no king ilog ning Jordan. Inabal king bulbul kamelyo, ing imalan asusulod ng Juan, kapiraso yang balat animal ing pekasinturuna, ing pagkabiyaya na, duron ampon pulot panilan, ulit-ulit ng penaralwan, daratang yakatukiko, ing meto nga lalong mayupaya kesa kanako, kalagman ka ring tali ning sandalyas, eko karapat dapat, ako, bibinyagan da kayo king danom, dapot iya, binyagan na kayo, king banal ay Espiritu. Ing maya pabalita ning Ginoo. Papurihan ka, O Kristo. Alleluia. So, na po king kadwanan Domingo ng Adviento. At susundo tamo yung kay katampa magsadya, karing kay katamong sarili, muna para kindarat ang Kapaskuan at kambenaniti, yapining pagsadyan tamo naman yung panyatang ng pasibayo ng apong Ginoo. At nung pigunaman tayo, lalong-lalo na ining Ebanghelyo, nakita mo, masanting nga mo naman sasabihan kay katamo. Nindamtamo ng makananong mumuna ng istorya o mumuna ng dake na ng istorya na ng Maya Pabalita at pangkang San Marcos, yung Maya Pabalita ngayon yan pinintungkol kang Jesus, yung anak na ng Diyos. At ini makasentro ya, kayang Ebanghelyo, ulingoy ning mamie-bie at kabaldugan kay katamong Kristiyano. Uling in Kristiyano, naintindihan ng biyena, nung iti makalawit siya, pumarayuya, at talayang kinalaman kang Kristo. Pansinin tayo ng Ebanghelyo, betong propeta, Juan Bautista, inaus na lapansin ding tao, dakalang manaya, king may pangakon tala pangapos, dakalang manaya, king magligtas. At ekpubalo ng pekapakirandaman yining gawa ng Juan at suya kanu ken disyerto at karinya manaral. Alayo kayong pisamban. Naisipan ko po nung yapon diyan manaral ya kayong marangle. Ekpubalo nung ating makiramdam kaya. Ken disyerto. Of course, in disyerto, metong yang simbolo. Anong nuka rin ng balikan tayo, king istoryada rin Israelita, king disyerto, karinala katagmo ng Diyos, king kayang balayan ay talakad ng Israelita. Yan sa tinin disyerto, metong yang simbolo para kay katamo, nung nuka rin tayo malyari nga katagpo ng Diyos. Of course,
Itano man to na physical na disyerto, lingalat na pang disyerto kaya Pilipinas, ne? Punta tapawari Saudi. So, lawantang ini anting metong asimulo. Anong nuka rin, awsa nakatamo ni nga pong Ginoo, ba nakatamong akatagpo. So, Juan Bautista, manaral ya. At awsa na la rin tao. Para bang kanita muna, kilalanan da at sisya ng kailan ng kasalanan. At kadwa, magbalik lalo king apong Ginoo. Agpangking istorya na ring Israelita, malambat na panahon alam propeta. Antimawaring may pipiya. Kaya may salita ing apong Ginoo. Silent siya mo. Balam mo, kay katamo, nung munta ka kay meto nga pamilya, at kay ba't nanita, at siya'y tantatang. Intatang da, at mo balo, masakit siya, Kay ba't, may salita ya. Kay ba't no, kasayang kasayara ni anak na. Ika naman mga pamulalakot, kasayara, may salita ya mo. Malambat na palang malambat na panahon, kaya makapagsalita. Malambat ng panahon, uli na ning kayang sakit, kaya makapagsalita. At biglayang migsalita. At itamigdalayan tula. At mawaring kanini makanyaning milyari, malambat na panahon, ing apong Ginoo, migsalita. Ala ng propeta ang magsalita. Ang kanyang datang niya Juan at may ramdam niya yung boses na ng apong Ginoo. At yung boses ay ni, metong niyang panagkat ka rin tao, magbalik lalob kaya. Magbalik lalob at sa dyan na rin karela sarili. Uling ang Diyos, datanga na lang. Ang Diyos, bakit na yung pamipaulagara karela? At nakala rin taong linapit kang Juan. Palagay siguro, o inina yung panayanayan tamo. O inina yung magdalang kaligtasan. As na po kasanting po tandin tao, hangaan da katamo, As na kasanting po tandin tao, tas da nakantas. Ako po nang kay potang bawa munta ka kay metong lugar, introduce da ka. Para kaisipan ko, ako kaya talagang introduce na rin tao ngayon Lalong-lalo na po tapong masyado lang bilib kay ka, karakala sa sabyan. At masagli mo ing mayamuyod ka king antikanitang pamangilala. Malaman mo, makanyang ka talaga kaulagang. Dapat Juan, anya lumapit la kaya din tao, nakiling wanong nining maulaga. Ing maulaga ya pinintuturunan datang ya pinik Kristo. At may tungakit tamo kene, ing ulaganan ning apong Ginoo, ing ulaganan ning darat nga Kristo, nasapawan ing ulaganang Juan Bautista. Kaya katamo po, wari, potang halimbawa mo, ako, ing obispo, potang kaya tindi na tang mong artista, misapawa na ako po kanito. Yan ang tukyan na rin tao. O yan yung sapo nga na itang ulaga na sa sapawan mo yung ulagara ring aliwa. Pero yung apong Ginoo, makanyan. Ing ulaga na, lalo ng palto, ing kay katamong ulaga. O yan ang ikita mo kang Juan Bautista. Anya sinabi na, indaratang, mas maulagaya ka na ako, nga na. Tutunan nini, eko mang karapat dapat maglako tali karing kayang susulod a sandalias. Kinilana ng Juan Bautista nung ninuya, aliwaya yang maulaga. Nunetiro na indaratang yapining maulaga, Kristo. Dapat kitang pamipaulaga na ngay ta ikit tamo, lumakanan niya kaulaga, Juan. Maulaga, Juan, uli ng Jesus. At pakatandaan ng tamo po, itamong Kristiyano, o hining ulaga tamo. Ketiking yato, niya maulagayang Santa Iglesia, niya maulagayang Kristiyano, niya maulaga kayo po uli ng Kristo. Kristo yung ulaga tamo. Kang Kristo may yakit ang ulaga tamo.
Nyama kanya namo yung panagkat namo ng mga Juan ng karing tao. Ing kilalanan da at sisya ng karilang kasalanan. Parabang kanitakit din karilang ulaga, iking karilang sarili, nun iking pamagbalik lalo, king apong Ginoo. Nandun pong magprosesyon, ikit ko, nakala naman de kay katang estatwa, king Birhen, deta pong king Lual. Ing Birhen maulagaya, uling malaguya. Ing Birhen maulagaya, mo uling mapamintuya. Maulagaya ing Birhen, uli ng Jesus. Maulagaya ing Birhen Maria, uli na ng kayang anak, Jesus. So, nung makananong maging maulagay Juan, uli ng Jesus, makanyan mo naman, Maria, maulagaya, uli ng Jesus. At itamo mo naman, maulagata mo, uli ng Jesus. Uy, nin panagkat kay katamo ngayon kapat susundo tamo yung kay katam pamaglakbi, kanitin panahon ng Advento, kanitin kay katam pamagsadyak, yung daratang Pasko, mito ako tang tamo, no ka rin tayo kukuwanan yung ulagata mo. No ka rin tayo kakit yung ulagata mo. Ninong babiye ulaga kay katamo. Mananunasan ang akit tamo yung babiye ulaga kay katamo, yapin kay Kristo. At malyari mong kay Kristo, yung mamiye ulaga kay katamo, nung atin tamong panahon. Panahon manahimik, panahon makiramdam kaya. Panahon ban manalangin, mga duwan nung nanumburita mo. Nune panahon manalangin, ban bukla rin puso, at makiramdam tamo, nung nanong adwana kay katamo. Adwan tamo isaw pining banal Espiritu, para bang kanita, kabang susundo tamo, ining kay katam pamaglakbe. Aso pantala rin kalupatamong Kristiyano, lalo na, bang kanita, kilala mo naman at painggulutan yung karelang pamikasala. Peka marok diling agawa tamo, yapin yung pag-istorya mo, yung kasalanan o kamalyana ng kapatid mo. Peka matsuran diling agawa tamo, yapin yung husgan me yung kapatid mo, uli na rin kayang pamikasala. The best that we can do, yapin yung makanano tayong antabayanan ng kapatid tamo, banbusal na rin kayang pamikasala, bilapit siya king apong Ginoo. Huwag niyong panagkat na ng alimbawa ng Juan Bautista. So kapag susundo tamo po, kinigikatang kapag masusyan, king panahon ng Adviento, may papangadita mo. May papangadita mo, bang kanita, so pantayang balang metong kilalanan na maulagata mo, ulanin kay kang posisyon, ulanin kay kang kayatinan, maulagata mo, uling popular ka, o ning kay kang kabyasnan, maulagata mo, uli na ning apong Ginoo. O ini po sana nga biyabe tamong ipakit king kay katamong komunidad. Pasawag tamo king indong Birhen, para bang kanita, tunay tala nga sa sarili tamo, kimpanyatang na din kayang anak, mungin ng Pasko, noon ay kimpanyatang ng pasipayo, king tauling panahon. Amen. Dalagad tamo po. Credo in unum Deum.
sa banwa makaluglukuanan ng Diyos ipalubos ngayon kaya ibat ka rin magbalik yan naman kiriban mo kung kaling makiat mga maten sa salpantaya ko di manala Bisan metong tamo king panalangin, kambering sablang misasadya king dalanan ng Ginoo. Kaya tamo sumabi kaya, sopan mo kaming misadya king kekang dalan. Ulitan tayo po. Sopan mo keng misadya king kekang dalan. Kambering sablang magsadya para king binyag, at kaya bering sablang pamilyang magsadya, para king pangabinyag ding karelang bayong bayita anak, manalangin ta king Ginoo. Sopan mo keng misadya king kekang dalan. Kambering sablang pengaring mituturo karing karelang anak, karing dalan ning katluiran, at kaya bering sablang katekista, ami etad king amano ning Ginoo, karing aliwa, manalangin ta king Ginoo. Sopan mo keng misadya king kekang dalan. Kambering sablang misyonero, ami etad king kasalpantayanan, karing makarayo, at kaya bering sablang manaral king ebanghelyo, at kukulait karing desyerto ning yato, manalangin ta king Ginoo. Sopan mo keng misadya king kekang dalan. Kambering sablang daralan kasakitan, at sa syok king karelang lungkot, at kaya bering sablang may bating nakapanaligan, manalangin ta king Ginoo. Sopan mo keng misadya king kekang dalan. Kambering sablang komunidad kristyana, ang magkapilit mi biyebe king dalan ni Ginoo, at kaya bering sablang manaya king ganap ng panyatang ning kekatang Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Sopan mo keng misadya king kekang dalan. O Ginoo, maging malapit ka kay kami at payabot mong angkit mila ring tanda ng kay kampangayatyo. Ngeni at kapilan paman. Amen. Pagkamalan mo sa alam ng daralan, kalang daralanan, ikang
sigalut, balemo ikabus, isablang kakaluluan at kaya lipustan, datang katipahiraling kanuliran, ting puso ming balisak, pagmating kekang grasyo, keninig kamuing, kekeng kapanayan, datang katipay bala mo ginuming mara, lugod mo kekabiyang imakayan. Impangpang nating yalan, kulisak ning mamilya, malapit ning kinukayang kapasya. Nigising kayong damdam kayang karana, balitang masanting inariting-ari. Balitang masanting inariting-ari. Inisan lading puso'y umiinyagan, kekayong pagsaliya, parang alagis ika, ating balang tao, sarili na isadya, Pan Cristo milubiyaking kayang kanyata, Pan Cristo milubiyaking kayang kanyata. Muling ikaing kaligtasan mi o Ginoo, kay kaming santungan at kayablasan, bisan pahanayan mo kay kaya mas dagan, pati yakuking lugod kaning Diyos takwan, pati yakuking lugod kaning Diyos takwan. Kalugrang kapatid, manalangin kayo, ganito yung kayo kakundaon, matanggaparapan ni Diyos, igpamayupayang tuto. Tanggapanes saning ginuiting daon, karing gamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyu, king kay katang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Huwag pamimiglalang, nung alaka, alaki ang sikanan. Kabangan tabayanan mo kami, king kay kampakalulo, tanggapan mula sana reting ayit mi at panalangin. Itihantuan mi kapamilatan ng Kristong Ginume, Amen. ing Ginu, manatili kaya. At kay kaan timurin, Yat nahilo rin puso, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, yung pasalamatan na kamparati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos ang alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ni Yesu Kristong Ginume. Yambi pa kumabayang may kisawat kay kami anting tao, di paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biglat na para kay kami ing dalan painturo king kaligtasan. Nginipanayan mi tang aldo, potang Kristong Ginume, magbalik ang pasibayo, kambinan ng kayang ligaya. Kanita, maging kay kami asanay tang kaligtasan na pangako na, ang hinipananayan mi kimit mong kasalpantayanan. Uli na nita, kami na rin sablang koro ring anghel karim banwa, daralit ming kay kaligaya. Lain makiambi kami lantok ng babi kapurian kay ka, at ngamingan kakanta. Dios ang
Ikapin yung banaloy pa, ating meto lelangan matampa na kampupurian, uling kikapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong kinumi, at yung upayan ng banal na Espiritu, pagkalam ng bing sabla, lahat ng papanalan mo. Alakantok ng mititipon king kapulungan mo. Bangkit ang manibad king kaya silaglan ng aldo, ang gana king kaya albugna, kindalise taon, miyampangya king kaligay ng lagyo mo. Uli na nito igpa, panikapumi, palukob ang puang pabanal mula king Espiritu mo, reting ay na darala ang pondaraon mikeka. Ban magawalang katawan, ang pong daya, ng kekang anak, Yesu Kristong ginumi, amin abilin kay kami, kim pagmasosyan mila reting biserias. At tatandano ni pa, kanitang binging may pagtaksila niya, kinwani yung tinapi, pepasalamata na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinuwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kung niya iti, ikayungan at kananya. Uling iting katawan ko, kami dawan parang kaya. Makanyan mo naman, kay batan ng apunan, kinwani yung kalis. Pasibayan pasalamat at may kapurian ng keka. Dinuwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kung na niya iti ikayungan at minum kayo ka niti. Uling iti kalis nindaya ko. Hindaya ning bayo, ang pong alanganggang tipan, abi pupo para kay kayo, ang po para karing sablang tao. Bangkanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamikaga na kayo, kanako. Pasyag tayo ng misteryo na nikasalpantayanan. Yang ining kakanakan mi, o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamailasa, pong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pangasabli ng mebi, at yung pamaitas na banwa. At dahil makasadyang sa lubong, king katuwa ng panyatang, darawon miya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Baligdan mo yung may pampakalulu, yung ayin ng banal na kapulungan mo, at kilalanan ng may daon king biyena, apawulin ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misut kaya. Pagkala mo sana, king kami ngan may pasiknangan, king katawan na pong daya na ning anak mo, bikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mga langanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamananding banal mo. Muna kambening Nuan na Maria kapilanman Virhen na induning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuwan mong apostolan pon maligaya mong martir, kambe ng Santiago, kambe ng San Fernando at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan nalang patanat king harapan mo. Oig pa iti sanang ayining pangasut mikeka, pasulungan na ing kapayapan ang pong kaligtasan ding sabla king mabilog gayato, pasiknangan mesana king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal kapulungan mo akasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco, ing papami, at i Florentino, ing obispo mi. Ding sablang obispo, pari ang pondiakono, ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo, at ning mabilog kapulungan, agyawa mong sariling keka. O mapakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan, ding sablang anak mo, nula pa man makasaot. Ding kapatad ning mayangon na biye at ding sablang kaya kami matula, ampon memon na ketiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayaryan mo,
Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilata ng Kristo, kambin at kaya, kagam ni Banal na Espiritu, sablang panangalampong ligaya keka, o Diyos panglubos mayupaya, manggamang king alanganga. Kimit mong lugod ang pong kapanaligan, mahusta mong inig ang kakatang kaluguran na ikpa, at nga tamungan manalangin. Ikabos mo kami king sablang Maroko, ikpa, malagod mong pagkalubing kapayapan ng king panahon mi. Ban king kasopan ng pakalulo mo, mitimawa kami parati king pamanalipan na ng kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kalikalikan. Kapampanayan na po ang pagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ni dalapangapos mi, Yesu Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan na ting ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos ay pami, in kinume sa Kristo, sinabi na kaning apostol na, in kapayapan lalakwan ko kay kayo, in kapayapan ko, babye ko kay kayo. E masana mapalikdan din kasalanan mi, noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng kakang iglesia, at pamayapan mo ang pabisan metungan, agpangking kaburian, ika may bibiyang pamagari, manggaman kingalanganga. Amen. Yung kapayapanin kino, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At kekaan timurin. Matula tapong ipakit ngayon, may kakametong tamo kayong kapayapan. Payapan po kay kayo.
Ang kordero ng Diyos, niya'y milalako king kasalanan ng yato. Doon na rin mayaws king apunan na ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Kalading banwa ke kami pagkalang, magsarili iglesyang kapampangan, inaliling ketang, kapasalamatan, ingipana, at Espiritong Juan. Inaliling ketang,
kayanak-anak matwa, kaparian relyoso, maldang bininyagan, kasalpan ayanan, gintupat indagan, etikil mabilu, kapampangan. Kasalpan ayanan, gintupat indagan, etikil mabilu, kapampangan. Nanuyain ketang amalana, nanuyain ketang pamana, ni Kristo ating turuna. Walen ninyo silang pamana, ni Kristo ating turuna. Ilang amanan ni pamana. Ninyo sa kapampangan, di Maria yang kekatamong tularan, medyo katapatan, mantingin kaya na mirang kayanan. Katapatan, mantingin kaya na mirang kayanan. Nanuyain ketang amalana, nanuyain ketang pamana, ni Kristo ating turuna. Walen ninyo silang pamana, ni Kristo ating turuna. Ilang amanan ni pamana. Palading bansa ke kami pagkalang, magsarili iglesia kapampangan, idalhin ketang kapasalamatan, inipanak at Espiritong nuwan. Kapasalamatan, inipanak at Espiritong nuwan. Nanuyain ketang amalana, nanuyain ketang pamana, ni Kristo ating turuna. Walen ninyo silang pamana, ni Kristo ating turuna. Ilang amanan, ilang amanan ni pamana. Malalangin tamo.
Ikpa, pagkaluban mo kaming pamangan ay ba't kim banwa, ituro mo kaming bibibi agpangking kekang kabyesnan at lugod, karing bagay, karing kim banwa, kapamilatan ng pamakirang kemi kaniting misteryo. Pagkalubiti, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapos sagli para karing reminders. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Palakpakan natin ang ating mahal na Birheng Maria. In the name of the whole Santiago Apostol Parish, I would like to welcome all of you, especially our visitors and pilgrims to Santiago Apostol Parish and to the beautiful and old town of Betis, the ecclesiastical arts capital of the Philippines, the home of the second bamboo organ in the Philippines, and the Sistine Chapel of the Philippines for the 8th Betis Grand Marian Procession. Palakpakan po natin ang bawat isa. Today, we are celebrating our love and adoration for Jesus through honoring her mother, the Blessed Virgin Mary. In the same way, we are also celebrating our fraternal unity as daughters and sons of Mary and our commitment to defend, propagate, and express our faith through these sacred images that remind us of what and where we are called for holiness and for heaven. And I think no one is happier than the Betisenians when it comes to such popular devotions and processions like this, because this is our bread and butter. This is the life and industry of Betisenians. God literally feeds us through these images and crafts. They have no more wine. Do whatever He tells you. The only words of the mother of Jesus in the 4th Gospel. But they are more than enough for us to understand how intimate the relationship of Christ and Mary really is. Diyos si Kristo, pero tutuning anak Maria, Yeso Kristo. If only for us to know that to be human is to be taught. Jesus is more than willing to be taught by no less than Mary, His mother. Because Mary was so perfect, because Mary was so prepared, immaculately conceived in the womb of her own mother, Mary, the seat of wisdom, was able to teach Jesus how to become who He must become, or better yet, to be who He really is, the Son of God. Hindi naman kailangan magpaturo ni Kristo dahil Diyos siya. Pero dahil tao rin siyang tunay, hinayaan niyang turuan siya at may magturo sa Kanya. Kaya hindi mo may paghihiwalay si Jesus at si Maria. Dahil si Maria na nilalang dahil at para sa karunungan ng Diyos na si Kristo. Siya rin ang nagturo kay Kristo kung paano maging Kristo. So now, as Mary cannot be without Christ, so we can also say without Mary, we cannot know Christ. So you cannot be a Christian if you do not love Mary. As pueblo amante de Maria, balayan na malugod kang Maria at balayan na malugod king Dios. We know we cannot be Christians and children of God if we don't allow ourselves to be raised and be taught by Mary, the Mother of God. So today, as we conclude this Eucharistic celebration, let us not only be blessed and be raised by Mary, but let us be conceived by the Blessed Virgin like the servants who followed her counsel and experienced the miracle of Jesus. And we hope today we will be conceived by Mary, by this devotion, so that a new Christ in us will be born, a new Christian and a new being will be born. And who is a Christian? Someone who does whatever Christ tells him to make a remedy, to be the remedy to the wants of the world, to fill the wanting and empty jars of the poor. We thank the organizers and benefactors of this year's Betis Grand Marian Procession, the PPC, the PFC. We thank the volunteers, participants, and everyone who prayed and worked for the success of this event, and for our guest priest, and to our dear Archbishop and Parish Priest, Most Reverend Florentino Galang Lavarias Didi. Palakpakan po natin si Apong Dong.
Isisingit ko lamang po dito sa announcement na ito habang nandito po tayo. Meron po tayong 3 religious store sa gabing ito. Ang isa po ay religious store galing po sa Santo Rosario Parish, Malusac, na nagtitinda po, fundraising po ng ating Coastal Parish na pinamumunuan ni Father Ervin Ray Garcia. Ang isa pong tindahan sa labas ay galing po ng Pakil, Laguna. Dala po mga larawan ng ating Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Tama po ba ang pangalan? Kung di po ako nagkakamali. At syempre ang ating pong sariling religious store sa loob po ng simbahan, sa harap po ng ating gwardya para po sa ating mga katikista scholarship program at ating po mga kabataan sa ating parokya. Maraming salamat po sa pagdalo at pakikisa sa 8th Betis Grand Marian Procession. Kalupan ng Maria, mga pnutamong grasya. Like Mary, let us be full of grace and let us fill others with grace. Once again, welcome to Betis and to the Santiago Apostol Parish. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Palakpakan natin ang ating mahal na ina. King Mip nung lugod at kapasalamatan, abren nyo pong gawaran milang dita karegalo ning kapasalamatan ding sablang maganakang binisita at mekyabe king kakatamong 8th Grand Marian Procession. Abren nyo pong basan kay ining kapasalamatan. Certificate of Appreciation. This certificate is presented to in recognition and appreciation for their active participation and valuable contribution to the 8th Grand Marian Procession with the theme, Makilupa kang Maria, mga pnuta mong grasya. Given this 10th of December in the year of our Lord 2023 at the Santiago Apostol Parish, Betis Heritage Church, Betis, Guagua, Pampanga. Signed, Brother Richmond Batak, Chairman, 8th Grand Marian Procession, Brother Rolando Flores, Advisor, Brother Arnulfo Kayanan, Parish Pastoral Coordinator, and Reverend Father Gian P. Sagom, Parochial Vicar. Abren nyo pong, agkatan mila pong muntakin iking arapan ding sa Blang Mayaos, Reverend Father Jesus Manabat Jr. Ding Familia Espiritu. Dambana ng Mahal na Birhen ng Turumba. Hermanidad de Nuestra Señora de la Soledad de Solipan. San Guillermo Parish, Villa de Bacolor. Nuestro Señor Jesús Desmayado Chapel, Tinajero, Villa de Bacolor. Santo Rosario Parish, Malusac. Brother John Jason de Mesa. Brother Frederick
Velasco. Sister Yolanda M. Pineda. Sagum family. Sister Alma Tuanyo. Brother Emil Carlos and family. Brother Renji Amaro. Brother Mark Di Marukut. And Brother Alan M. Maragon. Misan po palakpakan tala pong pasibayo at pasalamatan. Talakad tapong eni at abe-abe tayo pong parangalan, ing patrona ding lalawigan Kapampangan, ing Virgen de los Remedios. Ginuman at ili kay kayo. At kay kaanti mo rin. At yung ipahingin ng Diyos, bendisyon na kayo. Ni Pa, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen.
Matulatan nga daw niting misa, umeta nang ini, dalata mo yung kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Kami,